Dadhora polling station along MSC Richard Tok Bia Hinpen Pekar Om Chiti Malan Lapen Peso Kiron. Koilamati Arlong Tingkin Arleng along Nilip ICD sa Sangkar Thanga LP truck ahiring tangrak pen kachingkol. BJP Korganthi Mondal Committee Hinpen APHL Siamaipu JI Katharapan Samilang Su Police Station along Lamphoi Kipida. Birta kelang bang hubang pidana pansitami pini urmia dap ke me kardom nilihin penang pajirik lo kardom. Pini birta angton pen chetana mixena. Kiram tang ni phai krener kebarni Dolamara Open Station long Dadhora polling station atuma phan MSC Richard Tok Bipen hemipi hemipola pen akesar thek tik atuma phan Pekarom Chiti Malan lapen Peso Keronpon. Lakha inkoira truck Duar Baguri constituency ka parlo Dolamara Open Station long Dadhora polling station ara atuma phan MSC Richard Tok Bipen mathaponsi hemipi hemipo atuma phan panongsi Pekarom Chiti Malan lapen Peso Keron paduponlo. Bangso ahud MSC Richard Tok Bipen kaning jepo na tengke non Ladakh Dolamara Town Committee along Tata Mobile Trucks nanglepo. Lapen Town Committee hem building setami kimpon popusi ning jepon. Non Dolamara son ni MSC pini do non ave non ke banji anang tam me skim penceng long nanglepon bompo non Dolamara Town long truck nanglepo Tata Mobile nanglepo non ki dinang bom already Tata Mobile bo Town Committee ketik Bolero truck nanglepo laga people lo Dolamara Town ke kilong do na join ni lo scheme na thon kapre akuti scheme pupese kapine ke nanglepo non CID penceng lo kapre akimi non dat town kimi apan building afan non a proposal pothayelo nanglepo lata tande Dolamara afan le kene baha chemical ilangma beta chemical ilangma nasi lahelo alambang kichila nai padin change non teknologi nikan pong bong nilige MSC ke ai sab theklem bon ke nikan hini ke nike independence itu nikan thom sin nili fan BJP sokar nili fan party benang apa nikan thom bong sin pinang an kam theklem pon ma theklem pon bima ratsi nang puji ratsi nang ngai nili ran fan si hodai le Lakson si halapu rongara tumpen setami MSC Richard Tok Bia Hinpen Pekar Om lapen Chiti Malan Peso Kiron pon thekapot akiro pipa jirpon lapen ke non ke wangji MSC kilik aprang nili tuma phan karen nang pivek thaputa MSC Richard Tok Bia phan kachuningli padodon lakhai sa Richard phan ke kopilo nali tunge kachuningri mate ki puji bange nili tungi puji ta lalu alangli mi lapen Tawar delong salang li cicak lo, lasicu kedam tang November December along ahusitame ladak nilituma area hoya abiar sisi tumta nang than lo, selanon Januari pen lote lasodak bangke lasodak so nang taksi senlever nang thokpo aliki ikrang lepo dak pen Dadhora tinia litu ha Protap Singaran sama mungkin nang la pe long pen ke nang le la BJP yang sibut tipo bo kalau aprang to long dun deh long dun kuso sarkar ho long dun la aprang nang na salang komasi pinai rolo MDC sa nang ning kang samduma be dolo ma aprang to long dun deh la emso Richard Tok bisenai pilo Bangso Pekar Om lapen Chiti Malan Keron ponamaya long VDC Chairman Sarkoy Rongphar Sunaram Singnar Joshua Ingtia tumpen danglok bang pharo ke thom sose BJP aphan ningka chethe tum chetong dunsi mai mesen pen pajutpon Dolamara pen Arjison Rongphar Karbiang Long Live Lakha inkoira pho nilib MSC constituency ke parlu Koilamati Arlong Chingkin Towara du ke nai Arleng along ihum LP truck kiramtang thang ni phai inkoir ni ada printrele por phai pho por malom ahiring tangrak pen kachingkoi Bangso kachingkoi gari arlo nilib ICDS sa hemalong an kepali damjipu pharo hinira inkoi sanga thoila pen kar thanga gari kachingkoi ahiring tangrakan pinlo Dipupen Nilip Development ICDS sa hemalongan pharo hinira inkoya sanga thoila ke thondam bomahut ihum LP truck registration number AS01DC 1971 truck tovar beng chingkoi philajok garia bang kan hok thepiklo
bonda sanga bangke thang kana hok abelang. Lapen gari kate war mate driver lapen helper bang asap ake ngalong aduk dolo buta nang thando. Kopai keme monera prana bang kap here meme ang angabang avilan. Lapen driver pen nang kachethando na tengke bhom kura da por phai pho por malom si la so akisum ki pho si pherang kya thengno na pachini do. কম হৈছিল নেকি জখম হৈছে অলপ ইনজাৰ্ড হৈছে বেছি ইনজাৰ্ড হোৱা নাই আপুনি জখম হৈছে অলপ লাগিছে ভৰিতে আৰু পিঠিতে অলপ লাগিছে বেছি লগা নাই কিবা ডক্টৰৰ ওচৰত গৈছিল নেকি যোৱা নাই যোৱা নাই কিমানটা বাজি তাত এক্সিডেণ্ট হৈছে এনে 6 PM 6 PM কিবা চাউল কিবা লোকচান আছে নেকি বেলেগ বস্তু নাই অকল চাউল আছে এইটো লোকচান হোৱা নাই ন বৰ্তমান বৰ্তমানটো হোৱা নাই এইটো খবৰ দিছিলে নি এইটো এক্সিডেণ্ট কথাটো হয় খবৰটো দিছে আহি আছে নে আহি আছে Labangsu arlong chingkin arleng adu ke kek na yadim ke hakko penta gari motor bike bus lapen bicycle anta kachingkoi aphong ke ong na yadim lo adimaklong herang kiatum kapali akut anta gari a hempu ICD asatum anta pali dama bang abela Koilamati pen Samsung ti Karbi Anglong Live All Party Hills Leaders Conference amaipu jai ka tharaphan kapang sai ponja phanpura BJP Korkanthi Mandal Committee atum Samilangso Police Station OC Khogen Borari deng lamhoi ki pidam Lakha Krepli Korkanthi constituency ke parlo Samilangso Police Station along ke namtang thang ni phai inquiry bhomkuru arni kangsa por phai hini rajiti mapor malong BJP Korkanthi Mandal Committee atum APHL se amaipu jai ka tharaphan lamhoi ki pidam Lamhoi ki pinang ko aputhak BJP Korkanthi Mandal Committee amaipu doloi ingte hin pen pherangke thengno ke thanpon ke thang ni phai kret rock sier ni APHL se tum pherangke amai ke phalong APHL se amaipu je ai kathar kaning jepon Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon CM Dr Tuliram Ronghang lapen EM anke kaprega khaya tum kapin khara lingsi ke claim lapen thero pen ke pangbar ponaram the kaning jepon ke do kawajok lamhoi piponang koklo Athe la puson alam kaning jeke khai hijan kacharvo mi melam pinanglo la se APHL se amai phu jai ka thar phan arona teng ke pangsai ponja phansi Samilangso Police Station Officer in Charge Khogen Borari deng lam hoelo pajir ponupusi thanpon Samilangso Police Station along militum FIR ki pipon labangke ake hai jai ka thar asang ho phansi ding tung ki pipon labangso ki pipon nangkop athe bangke lalo ke damtang 17 February ani alang li press meet ki party alang li kanang jepon ateng labang ke son halo je litum autonomous council CM lapeni em ke do ana bangke la una karbi tum ake thana ling balang li tum ki toy ling se lang tum ke claim pon lapen alang li tum han ki pupon labangke thero son se lang li tum han pangbar pon lasila so teng pulutang te labangke khai angbong ke charbo la puson do kok tai pusini tum matha lasila so teng pensi ki dam tang mata tumi kaduk wela Karbi Anglong West Abarto Janata Party kadak joint parliamentary long si dak si parada lo je elitum along tin police station long stame alang liphan mane arona tengpen hong bidhan arona tengpen ki pangsai pon ni pasi fire people nang ji ko si parai teng si tini tum dak sami people Dok moka pen Samsung ingti Karbi Anglong Live West Karbi Anglong District pen Nogang District ahoilong kedo longjap sarpo aklamalong than karkli bonja phan kiramtang thang ni phai inquiry ni Nogang pen West Karbi Anglong District araratum than karkli je phan pura bor pukhuri along kachingwai padopon Nogang District arlo bor pukhuri arong along mai ke dopon along West Karbi Anglong District pen Han Lokrok Cooperative Lamb Society achunbang Mohan Pator pen Jalinsi West Karbi Anglong District pen prek jama khedum setami bangso kachingwai along chitodun Halpu Nogang District arlo ke do prek jama khedum setami armu chitobonsi longjap sarpo than karkli bonja phan chingki chingwai padopon Longjap sarpo aklamalong than karkli ponjia phan kachingwaya mayalong tirikama mai setami sengponsi prabjin pen kapaman pon longjia phan sayarku chepek ponrenti काम
Bang Sohut Han Lokro Cooperative Lam Society achun bang Mohon Pator pen pherangke tuma phan nangke thandu na tengke long chap sarpo than karkli ja phansi ni tuma hin pen hin kachingwai padupon Pini lada long chap thar po klama long. Karbiang long mate Hamren district lapen Nogong Murigaon district. Aduya hoilong gitu. Ilitum karbi atum long chap sarpu mate long chap thana phang karbi khai tum chorki chepe jo bom sila swa thana long ilitum pingak la swa thana along bang khai atum na dung na hona ke peka joini along le phelang litum phan aswa thana long mate aswa inglong parlo era joini si inung du GBC ni tu Karbiang long pada Nogong district arat tum bencing si ni tum piniladak si kacing si mai padusi ni tum pinidak tu patik pono Bangso long jab sarpo than karkli ponjia phani litu Karbiang long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Doan lapen Karbia tumalong ke do lindok po atuma phan chop hapon si nilitum Juning ridun po athema ladak long jab sarpo long ki duk kisum ke do ana phuthak je thandun thupo basi kaching bayalong je parai dongka mukampen Wiki Be Karbiang long lang Kedam tang ni phai krep hor ni MLA Dorsing Ronghang sai hema bohama te quarter along arlo swalam ki ke klang phuthak kedam tang ni phai inkoyar ni a hema sora tumpen pherang kya mai padupon Bangso pherang kya mai along lam ki ke pho arlo so lapen pinso hema sor lapen MLA Dorsing Ronghang a chora tum chilangsi a hok pera kang sai ke longja phan pherang kya mai along pen ningje pon Bang Sohut MLA Dorsing Ronghang a chor pen kaning je pona tengke bang risomar o korjang atum aning ka chedok atum si laswa hemalong kisang Seda jirlo porhod lapuson bang hem kapasik sakabangke chokche Ladak lake inut MLA hem lasila puson inut man ke do MLA hemalong kapasik sakatuma phan insai vek nang ji pusi MLA chor sangpi Sabina Teron pipen so dak pen pin rempon Ning ka ching sam aning ke chedok atum latuma ban alang hem chujun pin arloso hem chujun do lo ka bahini ta la tum dun lo ama guhati ke dam ji po ma penam so ta la dak wang joi ma ajo bang la dak si doko la tum bahini la si la so anong we ajo ko mani aning nang ke so do na tum do ma ko mani aning ke jangje tum do ma ko pi aron si la Isuman atum ko pia posi hem ke theng ara ma lapen atum han ma jok aso mar nai sita pin rem nang ni hem nang ke doton atum phan antame kes pi lap nang po ma ko mani jong se ako mani arode ma kheng no la son ka chip plan atum ko aphan an sita mila ke kheng no ka bot mas atum phan an ke ekdom jerbeng lak nang ji posi nilihin pan ka choneng ri la si achujun ta nang dun lo Pupu tadi dong sar puasa lo mati cidam pun ti bang pun lo lang mungkin. Asyik tidur kita nang dulu asu. Tidur kami, cikai dong kami, lo hai lo ke. Iko son aja lah nengke bang hapu, hati cidam di, poma ajo lo hai ke bang ke. Samengke dak sang poksi, pina wadah sun sedam di, wajar lo. Man ke las ingge ajo bang, kotona bang, tekan tu dah lejo, ni tu mendak sehelu wing tu mati. Amasi ingke ha jo kana por ne kono ke ko pie polo ne son tang ho walam sang long si aku adapta cibangji belum man ke bang por be delu ni ba hem ta kam do ko jar man ke non helang cium ta son ma ko ku kali lo khorang le dam phunang ku si aku cibang tu si son ko masing ko ni lo
alaman dia di sini nanti dah lah jangan ke hodai ta ci dam phone ci bang phone somal bang ani ci dok ci hang lo ani ci dok ci hang lo kok masih ke pupu ta ci dam phone lo ci bang phone lo masih ini ang kelebo walam he jalo sing di tanang ludun bom le speed hanta nang ludun bom lo ni ci don chang lo pot dang ta hodai si ci dam phone ci bang phone ne lo pot thang thijibo walam man nang ludun plot lo Madua tum setame eme thanga hempen kaprega hem mate jirlo por hudla puson ki ludam bor ia bangki nili tuma hinpen pinrem lo pusi BJP asong japo bidasing rong pipen pherang kia mayalong ning jepon মানে আপন গেলাল যে ইসি মানে after 9 lote azul jirlo puta pumil he mege yang apor keti mege yang apor hor bangket pani sira dag incident de le bang pak sita bang hem adon kaprek imetha hem pe kaprek ke baji gre silom ke ajat alu pita done halage akaprek lo sita me ton by forcefully ke ludam pini bangela bange hinu jokche lage jokta mane ki jok le claim ta hedi la bange le condemnable lage. News report Karbi Anglong Live. Choro nang ni tuma phan apor ka chipi pen bir ta nang lang don pot pinia bir ta ke ponsi kang tonik lo.